biri kugenda bifata indi sura. Amerika ikomeje kwibasira u Rwanda mu buryo bweruye. Noneho Marco Rubio nawe yatangaje ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC ngo nukurenga ku masezerano y'i Washington yashyizweho umukono na Perezida Trump, kandi Amerika ngo izafata ingamba ngo kugira ngo amasezerano yasezeranijwe Perezida yubahirizwe. Ibyatumye benshi bakomeza kwibaza ku mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko benshi bagaruka kubivugwa yuko Amerika byeruye ishobora gufatira u Rwanda ibihano idatindiganyije. Amerika rero yashinje u Rwanda kuganisha akarere mu ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara. Nibirego byazamuwe na ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi Miki yabwiye ako kanama ati u Rwanda ruri kuganisha akarere ku bwiyongere bw'umutekano muke n'intambara. Mbere yo kungamo ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma yuko muri iki cyumweru umutwe wa FCM23 byitwa ko rufasha wigaruriye ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose leta ya RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe. Kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ingabo z'u Burundi, iza RDC na Mayimayi bimaze igihe kinini bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara. Yunzemo ko ibitero by'indege na drone z'intambara ku midugudu y'abanyamurenge n'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi warabimenyeshejwe. Ati hagati ya Werurwe n'Ukuboza uyu mwaka aha hantu hagabwe ibitero 15 by'indege, nta muntu uri kubivuga. Undi munsi nzishimira ko twazabibwirwa ko ibi bitabaye. Nge na bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo twagaragaje iki kibazo, twabigaragarije muri iki cyumba nta cyakozwe. Yunzemo ati mureke mbabaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano nikigeze kamenya iki kibazo cyangwa se kasanze kitabareba? Ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa ndetse n'imyanzuro myinshi y'akanama Karoni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa. Ibinateganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na RDC. AFCM23 nayo yamaganye ibihugu bikomeje kuyikoreza u Rwanda. Ni inkuru nayo ikomeza igira iti umutwe wa AFCM23 wateye utwatsi ibirego by'ibihugu bikomeje kugaragaza ko ukoreshwa n'u Rwanda, ugaragaza ko imvugo nk'iyo igamije guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, bigahishingiro ya leta ya Kinshasa igamije kurimbura no guheza igice cy'abaturage bayo. AFC yatangaje ibi nyuma yuko kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza ibihugu by'ibinyamuryango by'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda birushinja gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda na AFCM23 cyongeye kuba cyinshi nyuma yuko izo nyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira.
ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikanye byiko mu Rwanda kubw'ifatwa ry'uriya mujyi. Umuvugizi wa FCM 23 Bwana Laurent Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu yateye utwatsi abakomeje kwikoreza umuryango wabo u Rwanda. Ati igerageza ryose ryo kugaragaza FCM 23 nk'abanyamahanga cyangwa abakoreshwa n'u Rwanda no guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke bigaha ishingiro imvugo ya leta ya Kinshasa igamije no gushyira ku ruhande igice cy'abaturage b'abanyekongo no gushyira hasi abaturage bo ku rwego. Kanyuka yavuze ko icyo AFCM 23 ihuriyeho n'u Rwanda cyonyine ari ugusangira impungenge za jenoside. Uyu mutwe wasobanuye ko ari umuryango ugamije kubohora abanyekongo wiyemeje gukemura impamvu muzi z'amakimbirane ari muri RDC. Ni impamvu zirimo kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bwarigize nk'inyamaswa zinyaga bugahitamo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'iy'amahanga irimo n'uw'abanyarwanda b'abajenosideri. Harimo kandi isukura rishingiye ku moko rikorwa na leta igamije kumaraho by'umwihariko abatutsi b'abanyekongo n'andi moko. Leta ya Kinshasa yashyize mu gatebo kamwe nabo nk'abanyamurenge n'abahema. Indi mpamvu ya FCM 23 igaragaza ni imiyoborere mibi irangwa no gushimuta leta, ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho abayobozi babo bibwa amajwi, bagafungwa, bakicwa cyangwa bagahatirwa guhungira mu mahanga. Kanyuka yashimangiye ko abagize FCM 23 barwanira uburenganzira bwabo, cyane cyane kwemererwa ubwene gihugu bwabo bwa Kongo, gutahuka kw'impunzi no kurindwa jenoside ikorwa n'ingabo zakoze jenoside ubu zifatanyije n'ingabo za leta ya Kinshasa zishyigikiwe n'ingabo z'u Burundi. Yavuze ko uriya mutwe wahatirijwe gufata intwaro kugira ngo twirwaneho imbere y'ubutegetsi bwiyemeje gutsemba abatutsi b'abanyekongo kandi gutubahiriza na gato amasezerano bwashyizeho umukono. AFCM 23 yagaragaje ko kuva iyo na leta ya RDC batangiye ibiganiro bya Doha kugeza kugabwaho ibitero byinshi byica abaturage bigabwe n'indege z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'utudege tutagira abapilote drones. Uyu mutwe washimangiye ko nk'abaturage bafite uburenganzira bwo guhangana na leta yabatereranye mu gihe cyose bibaye ngombwa ko barwanira uburenganzira bwabo. Nanone kandi u Rwanda rwasubije u Burundi bwarukangishije intambara. Ni inkuru nayo ikomeza igira iti ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yahakanye ibirego by'u Burundi bishinja u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo. Ambasaderi Ngoga yasubizaga mugenzi we Zefani Maniratanga uheruka kubwira akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ko u Rwanda rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ndetse agatanga umuburo w'uko mu gihe ibyo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama ka Loni ko u Rwanda rutigeze ndetse ko nta na gahunda rufite yo kujya mu ntambara n'uriya muturanyi warwo. Ati ndashaka gutanga umucyo ku ntambara u Rwanda ruri gushoza kuri Repubulika y'u Burundi. Nta na gahunda rufite yo kubikora u Burundi, ahubwo hari igitero cyagabwe mu gace ka Bugarama ko mu Rwanda giturutse ku butaka bw'u Burundi, ndetse bunabigaba muri bimwe mu bice bya RDC bituma impunzi zaho zihungira mu Rwanda.